Lekalana la tsa peeletso ko ofising ya Gatautona le dumela fa loeto la kwa Amerika le tla bulela lefatshe leno mebaraka. Mahama o ikemetseng ka nosi o kgothadiwa go beeletsa mo go tlhabololeng mebu le menontshane ya yone. Fa lenaneo la ntlha la go rutuntsha bomme go tshwara dino le tsweletse sentle. Nte ke go dumedisa motho wetso ke go amogela nna ke bidiwa Reginald Richardson a re di simolola jaana ofisi e lomaganyang ditiro tsa Gatautona tsa peeletso ya re loeto la Gatautona kwa Amerika le butse batho ba Amerika matlho ka diphatla tsa dipeeletso mono gae ga mmogo le go itebaganya le dikgoreletsi tsa papadisanyo tse di teng gareng ga lefatshe la Botswana le la Amerika. Mogolwane ko ofising eo mme Malebogo Morakaladi a re ke maikarabelo a gagwe go netefatsa gore morago ga loeto la Amerika ofisi eo e sala morago dikgatlhego tsotlhe tse di supilweng ke bagwebi ba Amerika mo lefatsheng la Botswana. Really, my role is to make sure that all the different relationships and networks and opportunities that the president has been able to put together for Botswana, my role is to make sure that that culminates in implementation on the ground. And I do this working very closely with the different ministries that are here, that different ministries, different state-owned enterprises, just to make sure that what the president has done actually bears fruit. Honeha re buisana le bakakwano ba ileng gore ke ba eteledipele ba tsa temothuo bogolo jang ba eteledipele ba puso ka gore re gwetlha gore re kgone go tsena kwano re rekise dithoto tsa rona e tla re ngwaga ono ka bo September gongwe re bone phetolo ya anong ya mahelelo kgotsa positive response. Go dimo ga ba re kopane le bone ke Africa 50 ba re ne ra dumelana gore ba re thusa ka di-project dingwe tse re dumelang gore ga re di tshwaraganetse le bone di tla ira gore re tlhatlosa mosepelo wa go le re ditlhabololo tsa ditiro. Re buisantse ka seporo sa Mosetse ka Zungula Livingston. Re buisantse ka tsela ya A1 dualing of the A1 le go tsenya di-toll gate. Re buisantse ka ditsela tse dingwe hala tse di tona mo gae mme ke ka bua gore re gatetse pele go setse yala gore jaanong re bohe re dumalane ga bohelo e bele gore re ka simolola. Phuthego ya bo lesome le borataro ya US Africa Business Summit e wetse mo toropong ya Dallas ka go bewa monwana ditumalano tsa madi a boleng jwa $1.3 billion. O ya ka mothusa mokwaledi wa lekalana la Corporate Council on Africa John Raymond Bole, phuthego eo e godisitse tomagano gareng ga Amerika le kgaolo ya Afrika. O tlhalositse fa go supa gore e tla re ka phuthego ya ngwaga o tlang go lomagana mo go tswelele ka go aga dikgwebo tsa senelaruri tse di tlhabololang matshelo a batho. Go solofetse gore ngwaga ono o ya fifing go supiwe gore ke lefatshe lefe la Afrika le le tla tshegetsang phuthego ya bo lesome le bosupa morago ga go tshegediwa ke lefatshe la Botswana ka 2023. Nna di kgangwa rona ke file mokgaotsane o ko Amerika jaaka le ntse le itse o ntse a tsamaya le Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi mme ke eletsa go ikgolaganya le ene go naanong jaana gore re leke go utlwa gore loeto leo le tsamaile jang jaaka re solofetse Tautona gore a ba a le fetsa. Kev nte ke go dumedisa ke go amogela mosong ono. Kev, mafatshe a Afrika le Amerika di dirile ditumalano tsa madi go utlwala a $1.3 billion. Se se raya eng ka phuthego ya US Africa eo e le kgolo ya papadisanyo fa gare ga kgaolo ya Afrika le Amerika?
ke a leboga Reginald tota $1.3 billion wa di-deal jaaka go tlhalosiwa go supa kgolo ya tomagano ya kgaolo ya Afrika le mahatshe a America dikgwebogong tse re ka buang ka tsone kana se mahatshe a nantseng a bua ka sone ke go supa kana go batla dipeeletso le dipuisano le tirisano mmogo mo mehameng e tshwana le a maranyane le ditlhamo o itse gore ke gone ko itsholelo tsa mahatshe di yang teng tota ke mohama o ileng gore lehatshe la America le dirile bontle hela thata wa ditlhamo le wa go gatela pele mo go tsa maranyane so ke tsaela gore le ha re sa kgone go supa madirelo ka bontsi the theme around babeeletsi le bagwebi ba baneng ba ntse ba le gone hana no go supagala gore mahatshe a tswang kwa Africa tota se se tona gore ba hitlhelele gongwe yone industrialization ba ne ba eletsa tota gore ba bone partnerships kana le madi financing mo mehameng wa maranyane le ditlhamo so 1.3 billion in US deals go a super regional jaaka ke ne ke bua gore tirisano ya kgaolo ya Africa le lehatshe la America e ntse ya gola Kef lefatshe leno le amile eng mo phuthegong e mme ebile gape maikaelelo ke eng go tsweledisa dipuisano go tsweng fa I think se stona register ka susupang ke gone re lehatshe la Botswana le ntse le sebaka sa go kopana le bagwebi ba ba harologaneng ba ba tsamaelana le itsholelo ya ko lehatshe la Botswana le anteng go se seneng se dikgatla ka delegation ya Botswana ke bophara jwa yone go akaretswa institutions of higher learning tsa Botswana ke batla go supa jalo gore University ya Botswana ne le gone ha the vice chancellor wa Tenren Norris le vice chancellor ya ko Bustre Professor Totolo me ba ne ba supa gore bone ha ba ne ba lebile jalo gore ba batla go tsamaela ko university tsa mahatshe di tsamaelang teng ba sa ikaegela ka go kwala dipampiri kana ba dira di research ba ne ba lebile gore gone hana bontsintsi jwa dikitso tse Batswana ba nang le tsone tse ba di dirileng ka di research they are now scaled up in di products tse leng gore di ka rekisiwa ko lehatsheng la Botswana le ko mahatsheng a sele so se se tona se neng ba se lebile ke go bona financiers mo gore ba finance di research tse ba di dirileng ko lehatsheng la Botswana so I think ke gone mo go supa the diversity ya delegation ya Botswana le se lehatshe la Botswana le ne le itlhomile pele go le dira gongwe ha re supa tse dingwe mohama wa temothuo o itse jalo gore re ntse re dirisana thata le lehatshe la America bosheng jana gone go reka ga dipomono ba supile jalo gore kganye ne ntse le kgwetlo ke gone go tsena mo mebarekeng ya America go tsenya dithoto segolo bogolo tsa temothuo mme go supagala gore go ntse go a bulega go supala hela jalo gore tla re ka kgwedi tsa bo September gongwe bo go nna le tumalano tse di tlhamaletseng tsa gore mo mohameng wa tsa temothuo gongwe lehatshe la Botswana le ka go rosa nama ya lone kwano dinamune tse di tswang ko Selebephiko le tsone go kantshiwa dikgoreletsi le tsone tsa kgona go goroga mono kana mo nakong ya gompieno re jimara ko motona wa nama ya lehatshe la Botswana o santse o bona thata ko Europa lehatshe la Botswana has not penetrated that market but se se tona like I say is connections it's networks lehatshe la Botswana ne le lebile mohama wa gore gongwe le ka bona dithuso tsa madi o itse jalo gore lehatshe la Botswana le batla go atolosa infrastructure maharatlhatlha jalo a ditsela le diporo gore go mo go buile papadisanyo ya lehatshe la Botswana le mahatshe a mangwe le Africa ka bophara go lebile ano maikaelelo a AfCFTA ka gore ha go diragetse jalo lehatshe la Botswana le tla go ba le mahatshe a mo kgaolong le Africa ka bophara mme motlhofo jalo dithoto di kgone go tswa mo Africa di go mebarakeng ya mahatshe Kef nte ke re tshwara go ne fo ke a itse gore go maphakela a makukuku mme o ntse o emetse jalo gore o tlo kgona go bua le rona mme ke go tlogele o e go ithetsa mo ga dikgang wa rona ke fele mokgaotsane a bua le rona a le ko America kwa ntseng a setse a tsamaya le tautona mo letong la gagwe ko mme re boele mono gae mebuso le mehama e kemetseng ka nosi e rotloeditswe go tshwaraganela go tlhabolola mebu e dirisiwang mo temong e mo nakong eno e senang boleng jwa go lwantsha dijwalo tse di nonofileng Motswa tautona re le samba tsogane a re ba tshwanetse ba rutiwa le go ithuta thata ka mebu e ba le mammo go yone le gore e tlhoka menontshane so ha re bua mo putegong mo ne re gatelela thata di partnership re batla gore tlhabololo ene kana investment e diro ke the private sector so ha re bua mo phutegong mo ne re gatelela thata di partnership re lebile tsone di banka di tshwanetse bo African Development Bank yana le tse dingwe tse di ka thusang le gone go ngoka bone di investor mo di FDI gore ba kgone go goroga le bone ba bone sebaka sa gore ba ka taba ba nna le dikgwebo tse tsa mohuta oneo
re gateletse thata gone go ntsha dijo mme ya ka bua re gatelela kgang ya the private sector thata because ke yone e ka re kgontshang gore re ntshe menontshana e rileng ga se kgang e ka kgonwang ke mebuso e le nosi ga ba bantsi ba ba neng ba na le tumelo mo menontshane ba ntse ba lema hela yaka ba itse gore na ra gasa hela mme re ntsha dijo re ntsha dikgitsi mme ka nte ga ba ntse mo go lekanyeng go ithelela ba ba bolelwa go leng maka di tselana le go dirisa menontshane go ka ntsha dikgitsi di seng ka sepe mo hektareng tsone o se ka ke wa di bona so thutuetso e tshwanetse gore e nne teng se sengwe ke gone gore re be re kgona gore re tshwaragane le ba private sector re godise re dire madirelo a menontshane yo ke motho sa tona Resna Batsogane o na bua a le ko Nairobi, Kenya. Sepatala sa Nyangagwe kwa Francistown se simolodisitse lenaneo la go dirisa maranyane go tsaya maikutlo a setšhaba le bodiredi jwa sone ka maiteko a go tlhoma kwa pele maranyane go ikatumetsa setšhaba le go tokafatsa ditirelo tsa botsogo tse ba di fang setšhaba. Tona wa botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re seo ke kgato e tsamaelana le maikaelelo a puso a go atumetsa ditirelo kwa bathong. A re utlwe Faith Titete. Lenaneo le le tla thusa go itse gore a balwetse ba kgotsogalela ditirelo tse ba di hiwang ke sepatela mme seo se thuse botsamaisi go tsibogela matshwenyego a setšhaba nako e santse e le teng. The feedback tools that we are launching today will enhance patient satisfaction because they are easily accessible and will help the hospital to easily and quickly attend to customer and staff concerns in real time. Ultimately, maranyane a ra simolodisang a ta nolohatsa tiro ya sepatela mme ebile a ta hokotsa le dingongora tse re nnang re bona di manegilwe mo maranyaneng. The number of social media posts that we get will greatly reduce as we serve our customers. Go nankotswe ha bodiredi jwa botsogo bo nna bo kopana le dikgwetlho tsatsi le letsatsi ka jalo go botlhokwa go hetola sepatela gore se siamele balwetse le bodiredi. Tona Dikoloti o kgothaditse botsamaisi jwa sepatela sa Nyangagwe le bodiredi jwa sone go dirisa maranyane a re ha ka dirisiwa ka tshwanelo sepatela se ka tokahatsa tlhokomelo ya balwetse le ditirelo tse ba di neelwang. We must appreciate that we are a hospital that endeavors to increase our customer satisfaction rates. Ke rata ke le lemotse gore re sepatela se se beileng pele go ntsha ditirelo tsa maemo a ntlha go kgotsogatsa balwetse mme go ithelela se re tlhoka bodiredi jo bo itumetseng bo itekanetse ke ka mo le bone re ba rulaganyeditseng maranyane go ntsha maikutlo a bone. About the staff satisfaction survey. We must gauge it and address it holistically. I want to take this opportunity to urge Nyangagwe Hospital management and staff to fully utilize these platforms. Publicize them to your customers so that the customers can start using them at their convenience. Mogolwane wa sepatela sa Nyangagwe Dr. Ivan Khetse a re thulaganyo e ga ya direlwa hela go tokahatsa ka ha setšhaba se lebang sepatela ka teng. Maikaelelo a mangwe ke go atolosa kanamiso ya ditirelo go ya go bathong. Faith Ditete, BTV News, Francistown. Bane ba gotla ya Shashe Bridge ko Maun West ba re ba tshwentswe ke dikgang tsa tiego ya ka boditsha go gokelwa ga motlakase le bogodu jwa leruo gareng ga tse dingwe ba rotsa matshwenyego a bone fa pele ga bogogi jwa kgaolo mo putegong e neng e buisiwa ke moparlamente wa Maun West re dumelang sa leshando Marita Kaisar. Mo putegong e bontsi jwa banni ba kgaolwana ya Shashe Bridge ba supile fa ba ipeile fela mo ditsheng tsa bone maitemogelo e le fa Tawana Land Board e sa kgona go ba baya ditshaka nako ba supa gape fa ba sa kgone go gokelelwa motakase mabaka e le gore ga bana ditankana tsa ditshatse ba nnang mo go tsone ba thalositse fa dingwaga tse di fetileng bodiredi jwa lekgotla la ka boditsha bone jwa tsaya mekono ya ditshatse ba di ipeileng ka tsholofelo ya gore ba ta bewa ditshatseo mme seo sa se ka sa diragala. Rona bongwe sa re mejarelwa setsa ka 2019 o itela le gompieko ga re ya teng la bohelo ke gotwe bodi ga yako ga iyo seemo sa ditsela ra leka go bua ka ne tsela e tswa go makgabanyetso a ditsela go taga
ke ne ka tlhalosa gore tsela e ga ya siama e Mothaba mo ile gore kolo ya tleliniki ga e taela hale e hella gone go batho ba sikara dikgetse tsa botsa bana ka diata ba isa kwa le di-box tsa melemo di sikara go di isiwa kwa tshwenyiwa ke kgaelengwe hela ye ya mana le bogodu jwa leruo ga re tamo a batho o ithele e le gore gompieno ke ithela kgomo a mitsentswe mo a batho ga ita gone gale ga kita ke lemoga gwa tonya ga e ntshiwe ya thabiwa gore re nna kgomo ya me ga isetsi itsene mo a batho ka dikeletso tsa batho ba sele nna ga ke na tshwanelo ya yone Batawana Land Board bone ba rotloeditse banni bao go nna pelotelele le go tswelela ba ikwadisetsa ditsha ka tsholofelo ya gore ba ta thusiwa go apola gone ga gona ka go itsa go apolela le tota la lona ga le gore go na le mongwe ya le gore tota o batla go tsenya kopo ya le tota o gololetsegile gore a tsamaye go ofising a ya go tsaya difomo re mo tlhalosetse gore ga o kwadisa le tota la gago go tlhokagala eng le gore ga o ja boswa jwa le tota la gago go tlhokagala eng kore ga gona sepe se o ka sebetsang ko ga lona o sena lehatshe a ka ke wa bitsa phego kana loapi o lebetsa ko ga lona le ga o re o nna mo Botswana o ra o nna mo lehatshe ga o re o nna mo phegong go raya gore botlhokwa jwa lehatshe re boetse go lekana le mongwe le mongwe o tshwanetse gore a bothaloganye jalo gore ga o sena lehatshe ga o nako o ka go bitsang kwa ga lona a mme go ntse go buiwa go te Batswana ba takola motlakase wa mahala bogolo yang ba itshwarelo e hatase a le lona lo mo teng a mme lo ka bona motlakase lo sena ditankana tsa bonno ke yone kgang e leng gore ba le bantsi ba tshwentse mo tsatsing leno ba batla go tswa gae rarabolola Mopalamente wa Mang West Re Dumelansa Leshando le mopalamente wa Ngami Re Caterpillar Hikwama ba solofeditse banni ba Shashe Bridge fa ba ta tswelela ba leka go ba batela dithuso go go lebaneng Maretha Kaisara BTV News Maung Mosanyana yo dingwaga tse di robang bongwe yo go neng ga tswa pego ya fa timetse kwa merekeng ya Motopi kwa motseng wa East Hanahai mo kgaolong ya gantsi beke eno e simolola o letsa bone kwa merekeng ya Malatswana gaufi le yone tikologo ya fa neng a timeletse teng ba Botswana Television ba bo ene ele bangwe ba ba neng ba le mo patlong ya ngwana yo ba na le morafe le mapodisi le so mo kwaise Boitebelo jo bogolo jaaka motsadi le moradi ba kopana mapodisi ya gantsi a tlhalosa fa ene a re kgwedi eno e le supa mosanyana a romiwa kwa marekisetsong a gaufi kwa merakeng e sele ke motsadi wa gagwe mme ngwana a se ka boa go bona se motsadi a tsamaela fa merakeng eo mme ba ka ya fa ngwana a sale a rekile ebile a setse a boetse lapeng go bona sebaka se ntse se feta ngwana a sa bonale motsadi a ya go begela mapodisi tiragalo e mme batho ba meraka eo ba simola letsholo la go batla ngwana morago ga malatsi ngwana o letsa a bone maabane kwa morakeng o bidiwang Molatswana a fitlhelwa jalo a na le metsotso fela e se kae a gorogile fa irile re ka dinakonyana tsa bo 12 motshegare yana ke bona ngwananyana a tswa ka gantle ka gae ke re ga se ene ngwana eo bananyana ba ba re nya gore a re ke ene mme o rile a re a gore ga ka motse ka re nnananyana o tswa kae a ba nthare ke tswa ga motse wa ga Molefi ke ya ko lapeng ke gore a ka a tswa ga motse o na gatena rumulwe ga go one jaanong a ya ko lapeng ke be ke motsa ke o batla ya ba rena ke batla metsi ke mra ke renyame metsi tia ba a tsa kopi e le ene o tsang kopi ga go itshela metsi ya ka lo tla lo ithala antsa a tswala go nwa tejana ka letsoga ba getso mapodisi le bang ba fa marana ba ile go batla ngwana mme ka lesego ngwana nai a bona le go moratke mongwe gate Molatswana syndicate go le ba ngwana a ikisitse go jarteng ya teng eo mme ya ka re bua ngwana o isitswe hospital ka gore go le ba gana lapile mme ke tsa gore batsadi ba ta bogela ka kganya ngwana e gore ngwana o bonetse o siame ba sepodisi le bone ba ka ya fa ba itumele se tirisano ya banni ba meraka e le bone
ka ba sale ba simolola patlo eo pele ba goroga. Dikgang tsa bana ba timetse di a tshwenya bogolo yang ko merakeng. Ne re kopa re le mapodisi gore a bana ba rona ba tsamaele mo mogolwane gore e se ka gana le dikgang tseno tsa gore ngwana ga a bone ngwana o tsamaile ga a bone. Re leboga ba gaetsho fela mapodisi ya ba dira tiro e leng ba le nosi ya ka re bua we are in partnership with the community mme re lebogela thata le ka moso mo gore ga go na le seemo se ba gaetsho a re na di thusaneng re batsadi segolobogolo ba ba kwa merakeng ba gakolotse gore fa ba roma bana ba netegatse ga bana ba tsamaya le mongwe yo mogolwane ka go le motlhofo gore ngwana a latlhegelwe ke tsela mme a timele le sego mokwaisi BTV News Meraka ya Motopi kwa East Hanahai. Motho ke di gonetse mme o gakologela gore tsa segwa di a latela kgante jaana nako e roba bobedi a rutletsa metshameko. Tla ke gore boge Reginald Richardson nako jaanong ke a tsa metshameko nna ke bidio hela goti city ke aga kwa di amogele le khotla la Botswana Football Association le tsweletse ka ithutuntsho ya malatsi a matlhano ya batshwara dino ba bomme kwa Lekedi Football Center a rutlwe Tlamelo Montshusi. Ithutuntsho eo e tseneletswe ke batshameki ba le 27 go tswa mo ditlhopheng tsa bomme go ana malefatshe leno e le jaaka ba thusa mo go oketseng botsipa jwa batshwara dino mono le go leka go godisa selebego sa kgwele ya dinao go tswa kwa moding ka jaana baithuti bao ba ka boa ba ruta ba ba tswang ko tlase go leo ba le sa le metsi. Currently the candidates we have, yes, others are starters, but as we have seen they are trying a lot. We have introduced them to all the basics of safe hands, goalkeeping, how to handle the ball, the W shape, scooping, and the cup, and even catching high balls. Our theory is what happens here in the classroom on the ground, because our classroom is the ground itself. So we theory out there, we teach them to prepare sessions for training. They have the topic, they have to come up with the objective for the topic, and then they have to come up with coaching points. What do they want to cover in that training session? Baithuti ba supile fa ba ithutile go le gontsi mo dithutong tseo. It's really a privilege for me to be a part of it, because so far we've learned quite a lot. Positioning, most of them we overlook them for the team in Zaronaban. So I'm hoping that we're going to utilize this to nurture, develop young keepers so that we can better our women football and football at large. Ithutuntsho eo e simolotseng ka mosupologo wa beke eno e tla bokhutlhong tshokologong eno mme baithuti bao ba tla ba gape ba oketsa dithuto tseo tsa bone mo ngwagong o tlang ka jaana ba tla ba tsena mo legatong la bobedi. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. mme ha re tswelela setlhopha sa relay sa 4x4 se se tswang go gapa seetsele sa Gauta kwa dikgaisanong tsa mahatshehatshe tsa di-relay tse di neng di tshwaretswe kwa Bahamas se gorogile mono Gaborone ka Laboraro ba Melekoma le Tlamelo Montshusi ba ne ba le koo. Lefatshe leno le ne le romile batshameki ba le 16 ba ba neng ba phadisana mo mabelong a 4x400 meters a bomme, 4x400 mixed relays ga mmogo le a borra a 4x400 meters. Setlhopha sao sa borre se se neng sa agilwe ke batabogi ba akaretsa Colin Kibina Tshipi le Tsile Tebogo ba ya Pondori le Lungo Scotch ke sone setlhopha sa ntlha sa Afrika go tsaya Gauta mo lebelong leo mo nakong ya 2 minutes 59.11 seconds mme sa iponela phatla kwa dikgaisanong tsa monongwaga tsa di-Olimpiki. Lefatshe leno le setse ikile la tsaya selefera kwa kgaisanong eo ka ngwaga wa 2017 le go tsaya bronze ka ngwaga wa 2019. Ba dirile bonte kana tshwantswe re gakologela gore is the first ever relay world relays gold medal go tla mo Botswana. Gone mo hela mo re tshwantswe gore re lebogele bana ba gore ba dirile sentle. Ga se hela ba ba winneng gold medal ke team yote. The spirit was very high. Ba supile gore le ka moso ba ka dira. Inteng tsa rona tsa di relay
we have bronze and silver, so this time it's a gold. Yeah, well done. bakatisi ba setlhopha seo Justice Dipeba le Kebonye Modisa Mosimanyana ba tla tswelela ba tlhokotsa batshameki bao go ipaakanyetsa metshameko ya di-olimpiki. Bamelekoma, BTV Sport, Gaborone. ra ba lebogisa ba re irile motlotlo tota re le lehatshe mme ha re tswelela kompone ya Tlhomeso Timbers e tlhotse e letse re bolotse thotloetso ya madi a kanang ka 50,000 pula ga mmogo le kapari ya ko setlhopheng sa bolotloa sa Notwane. Thotloetso eo e simolodisa botsalano jwa sebaka sa ngwaga gareng ga bobedi jo. Ryan Khawanyane. Kompone eo ya Tlhomeso Timbers ya bese setlhopha sa bomme sa bolotloa sa Notwane ka pari e tshamekang kgotsa playing kit ga mmogo le madi a kana ka 50,000 pula ka ngwaga. We're very proud to be sponsoring such a hardworking and dedicated team. It gives us, pride, obviously, to be, associated to a team like yours. So, yeah, we just want to thank you for the opportunity, and we really hope that our financial contribution, will go a long way in helping develop your team. And we understand, the importance of having good equipment and uniforms. It gives you as a team confidence and a sense of belonging. So as you put on the new uniforms, we really hope you're reminded that you don't just have the support of your friends, family, and the community, but Tlhomeso Timbers as well. Setlhopha seo se supile fa thotloetso eo e tla ba thusa fela thata mo ngwageng setlhopha sa Popota se se tla phadisanang dikgaisano tse di tlang. I believe your support will make a tremendous impact on our team and allow us to pursue our passion for sport. Because obviously when you have financial support, you will concentrate on doing the best. I would like to assure you that you haven't made a mistake by choosing to sponsor Notwane Netball, because since inception our team, our brand has always been above other teams in the netball fraternity. Tlhomeso's contribution will allow us to focus on our training and competition without worrying about financial burdens, which has been the case all along. Notwane represent this brand, Tlhomeso Timbers, with pride and dignity. Thank you so much, and make sure you protect this partnership until I see them giving you 1 million. Go fitla ka jana setlhopha seo sa Notwane sa bomme sa bolotloa se mo maemong a bone mo kgaisanyo ya Lucara Netball League ya Borwa ka dintlha di le 14 go tswe mo diphenyong di le 7 le ditatlegelo di le 5 morago ga metshameko e le 12. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa kgwele ya dinao ya bomme sa The Lords ke bone bo Mampodi Banghabe Regional Football Association ko Shakawe Stream marago ga go tshameka metshameko e fera bobedi mme ba fenya e le 7 go dira dintlha di le 21. Setlhopha seo se mo ikatiso nya go ipaakanyetsa go tshameka metshameko ya di-playoffs le setlhopha sa kwa Maun sa Western Dynamites ga mmogo le sa Etsa sa Green Stars kgwedi eno e le malatsi a le 10 le bo fera bobedi go fitla e le 10 le bo fera bongwe. Tiny Tshukudu fa e sale komiti ya kgwele ya bomme ya Shakawe Stream e simolodisa kgwele ya dinao ya bomme setlhopha sa The Lords ke sa boraro go ya go gaisana le tsa Maun le Etsa go batla mofenyi yo ka emelang kgaolo ya Nghabe ko Northern Block Playoffs tse di tla tshwarelwang ko Francistown ka kgwedi ya Seetebosigo. Setlhopha se sa makgarajana a le 16 se tshamekile ka botswapelo mo pakeng ya 2023-2024 mme ya nna bone ba fenyi go ka fetela ko pele. Captain wa setlhopha ke Bonye Mansemao a re setlhopha sa gagwe se eme sentle ka ba sena dikgobalo tse di ka ba itsang go fenya bosimega jwa kgaolo ya Nghabe. Nna ke le captain re lebile go ya di-play-off le setlhopha sa me re setse re ipankantse hela thata re ititele di go ba gone gore go ya ka ha re go tshameka ene ra go tshameka hela mo go thaetse ka lebaka la gore ra go emela se le kgaolo ya rona re go gile dikausu gone re sa ditshitise gore re buele morago ke aka le khona go bona le ka re trainer ka te hela tota gore nya re thwagetse di injury tsone ga dio ine le motho a le mongwe hela ke yone nana le yone
le gompieno a na mothate ga yo pele o setse a le ko lapeng mme ke tsa gore biketa o tla ba a na le rona re ipankantse hela tota ka sengwe le sengwe because we are trying by all means re incorporatile some coaches ba ba kile ba tshameka di-stage tseo tse di harologaneng re kopa dithuso tsa bone and re leka ka sengwe le sengwe gore re ba he training e le gore ya go tsamaela le weathera e le gore ba go tshamekela mo go yone ya phakela we have been training phakela le maitsiboa and re leka go ba bankanya ditlhaloganyo tota mo especially ke ditlhaloganyo gore stage ba style le fa go ntse jalo mokatisi wa setlhopha se sa bomme Pontshe France a re e re lentswa ba itumeletse go gatela pele ga bone ba goga ka bokete ka ba tlhaela ka ditswampelo tsa go ba gorosa go metshamekong eo and ba re kopile gore ba kope the community the business community go thusa ka gore team e le gore re go tswa ko tlase and team tsa bomme re leka go ba rutisa ka sengwe le sengwe so ne re kope bagwebi botlhe ba e le gore bana ba ka kgona go tsenya letsogo mo transporting mo dijo all the logistics tse di covera mo sepilo wa rona successful setlhopha sa bomme sa Blue Waters ke sone se ne se emetse kgaolwana ya Shakawe mo pakeng e fetileng ya 2022-2023 fa sa Mohembo United sone se fetetse ko ka ya 2021-2022 Tiny Tshukudu BTV Sport Shakawe Tiny Tshukudu ha re tlisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya bosupa a jaanong re lebe gore seemo sa se eme ka tsela e ntseng jang mo maphakeleng gone go tla ikutlwa go le mololo mo dikgalong tsa borwa go tlhaba kgatlhe go eneng borwa le gare le bokone bo tlhaba ka bofera bobedi go ya go lesome le bobedi fa mo dikgalong tse dingwe gona sesorebe go le bothitho ka lesome le bone go ya go lesome le barataro fa re lebala mo tshokolong gona sesore go tlatse go le mogote mo dikgalong tsa Chobe Nghabe gantsi le Kgalagadi ka 31 go ya go 32 fa mo dikgalong tse dingwe gona sesorebe go le bothitho ka 20 le bofera bedi go ya go 30 fa re lebala seemo sa loapi ka mafelo a beke eno mo dikgalong tsa borwa go tlhaba kgatlheng le kwene sorebe go apogile ka tsitsila matlhatso fa ka tsitsila tshipi gone go tla bona la dibata tsa maru go le mo go temo tshokologong ka tsitsila matlhatso fa ka tsitsila tshipi go le bothitho dikgalo tsa gantsi le Kgalagadi gona sesorebe go apogile la matlhatso fa ka tsitsila tshipi gone go tla bona la dibata tsa maru go le mo go temo tshokologong ka tsitsila matlhatso le la tshipi Kgalo tsa Chobeleng ha ba se go go apogile ka tsitsila matlhatso fa ka tsitsila tshipi go tla bona la dibata tsa maru go le mo go temo tshokologong dikgalo tsa le gare le bokone bo tlhaba gone se gore go apogile ka tsitsila matlhatso mo kgalong ya bokone bo tlhaba le borwa le gare ka tsitsila matlhatso fa ka tsitsila tshipi gone go thibile ka bontlha bongwe go le mo go temo tshokologong ka tsitsila matlhatso fa ka tsitsila tshipi go le bothitho kgaolo ya bokone jwa le gare gona se gore go apogile ka tsitsila matlhatso fa ka tsitsila tshipi gone go tla bona la dibata tsa maru go le mo go temo tshokologong Tanzania has an increasing human-wildlife conflict problem. Statistics have shown that